Independent Day Parman Dipupen Manjaan Marathon Kekat Kibi. Det Piki Jog Arnyalong Pachiton Dunsi Karbi Long Motorcycle Club and Bike Rally Kepado. Ranchi Tribal Literature Festival along Owemi Ahir Bang on Teron Apan Kipa. Kalitang Karik Kropia Pan Ahemisi Adon Arab La Penjir Pojir Piatum Kachikimo. Kardom Karbi Prime Time Long Penili Junaliti Mungpi Non Bertang Ton Pen Arjikha Troxike Prakithom Angdeng India Independent Day Katalon along Pacheton Dunsi Pai Pai Ni Pai Kri Pri Ani Dipupen Manjaan Marathon Kikat Kipado Pona Birta Nangle Karbi Anglong Mountaineering Association Lapen District Sports Sai Kamatum Kachilang Pen Kibi Marathon Kikat Kachipatia Long Dipurong Sopi Pinang Sumaratum Chitudun Karbi Anglong Adipoti Commissioner Mukul Kumar Sai Kia Pensi Laso Kikat Amu Pangcheng Army Red Horn Atumta Kikat along Chiraptun. You can say itself is say what you can say is paying respect to the nations. Det Piki Jok Arning Pacheton Dunsi Pai Pai Ni Pai Kripli Ani Dipupen Haragat and Bike Rally Pado. Karbi Anglong Motorcycle Club and Det Piki Jok Arning Mati Independent Day Katalon along Chingri Dunsi Bukulia Lang Hindok Muka Parakwaan Kongwai Si Haragat and Bike Rally Pado Dam. Bike Rally Amota Karbi Anglong Adipoti Commissioner Mukul Kumar Saikia Si Pangchengpon. Karbi Anglong Motorcycle Bike Club, they've come forward to participate in the bike rally on the occasion of the 73rd celebration of Independence Day of India. I congratulate all of you, wishing you all the best, and let's hope that this bike rally bring peace to the country and to the world as a whole, and no doubt, Karbi Anglong itself. So wish you all the best, good luck. Karbi Alam Lapen Alameda Pan Birta Kimi Bharat Anggang Mate Pirthe Adang along Karbia Khay Ta Khay Kang Thim Amithang Lamet Lamchong Du Puang The Kachipak Lang Dunji Pan Varsai Kelong Dun Non Kiwangji Pai Pai Ni Pai Inkoira Kethom Ani Pen Ni Pai Inkoira Pho Ani An Dr. Ram Dayar Munda Tribal and Welfare Research Institute Ranchi Lapen Saita Academy Delhi Pen Patir Ponsi Tribal Literature Festival Ranchi Jharkhand along Padoponpo Labang sorong aji along Bharat adang kethek nene atok bangla penjutang jubat kethek atum chitong si labang so amai padopon laso along Karbi Anglong penrong thilu ame karkhoya sing teron lapen kadom timung piatum asopu owe mi hil bang tok bang on teron apanta phapon alang liphan sonia sai angdeng lake chithan chimum amai along Karbi Khay lapen Karbi Alamet pathek pen kabajir mi buathe pipen lamjai aman pensi phapon Lapen isia sayang deng lake tribal point meet ajai mek along Karbi Ahir bang pu aman pen Karbi Ahir jir kipa hil jia phansi phapon lo on teron ki inut hir bang tok bang chot kali Karbi Alam chanang ji pudo desang sepen non apora hut ove kimia tuma phan kang thurpon abang pu alang li Jambeli Literary Foundation along ta chun bang Karbi Lamet amai TDP amai along ta bang pu pen chenglok khay kang thura sai ang deng along anke kai ke ta kachirap kacheto dun abang pu Kiwangji Pai Pai Ni Pai Inkoira Hiniani si on teron Dipupen Ranchi an Barpo alang liphan Dipupen Ranchi an Kidam Kiwang Lapen Dorde Pophe Kito anta Karbi Anglong Autonomous Council CM Taliram Ronghang Pensi Rapdun Popusi Birta Longdun Non malom so porphan Birta Moington Peksana
Come and test drive Nissan New Star India. Visit a nearest dealer at Dhanbi Motors. Authorized dealer of Nissan, 80 Road, Kutikala, opposite number 2 petrol pump, Hypergaon, Nagaon, 782002, Assam. With attractive offers of the month, Micro Active, XVS 50,000, Redigo 15,000, Datsun Go 10,000, Go Plus 10,000, Sunny 50,000. Tarano XLDO special offers up to 2 lakh. Along with special offers of Ford Doctor. Check on the given screen. For more details, contact sales consultant Vishnu Tiso 9365 454415 9954 793905. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731, 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkelan, near Don Bosco School Lifu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Atorkimi outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Trail, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atorkimi outlet opposite Langpidangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Dihina mo piputhot berta long huang thulo. Hidipia hawar moiso kiling arong amekar vidya inghi lapen omphu intipia sopo sengklar inghi ataning kanpho nursery school ang deng kachali bom aklimso Japanese encephalitis thek pen je yakiso kelong pen non puan da kiso ke memerek pen ang pata lamning jiun e lapen aria keng andap ge paklemun ipin
Kidam tang jakong ni phai crazy ani pen sengklar inghi ata ningkan pho nursery ang deng kachali bom also apu ki so pen amachi alam avedetlo mate lam ning jeun edetlo tong sikot pen apia po tum de la dispensary long kiso paklang damlo lapen dipu an se kapachelang dam jia phan pachepon toilo kimiang theka vedet ajok dimapur jion hospital along anta paklang damlo non also aphan ahem si chiwan detlo non an chiklo ijon pleng tang lo sitame kaya tenga son kali detlo alam avet detlo chungkreng marjengsi aria king anta paklemun edet lapuson sinangman lo pusi chinidun kiso det also hem laki hidipi moiso kiling arong asor apia po tum kiso kache langpen kapamejia phan kabor ialong pinang antang ka mahadamlo lasi apia po tum pen anamahir jumik ke hang pidun hurjia phan lapen do anatum tangka kerap dunjia phan kachuning ripado lapen alang lituma number laki 8761880942 henlo Karlitang karik kropia phan pai pai ni pai krepli ani ahemisi adonarap lapen jirpi jirpo tumpen kedam tang aningkan anason thot tak thaksi piningkan le thotak kachiki modun abirta kat news sa hemalong birta nang pale West Karbi anglong hamren langmet arong amekar Karlitang horen kroaso pi Karlitang karik kropi adaningkan inkoira trok alang li inut Karbi All India Radio along alun sepi Karbi lamarjan along ciparjan abang pi ang parta KCS lapen KNCA Central Committee along a member Kidam tang surih ni raisi aningkan pai pai ni pai kripli ani Karbi anglong angkang kangkir do avepu chini pame me pen ang parta sikjit asai ki do ajok dipu pen hamren kidam ahut risim kang tang ke oda tum kateng kheng dun ajok hiliamu kiro pen adim along aman apram tam juilo labang so adim lake hamren lele aprang lin chika ujan dongka towar kok thom kache tok along henlo 14 August arni bang thek thek the ke bon pen ke bonji bon be alam chini wa kavedet penajok alangli tum pator phangcho kareng han sepi dewanon rong pi lahoy tum wang pen tuare bengan same alangli phan alang tum phan kateng kheng nan penajok nir tumangjir karik rupi arong chiwa nang julo lapen labang so arni pen 2001 pen pining an nirtum ning reng nu pen anikan wang theres tami nirtum alali phan chomrong su kapera peme ka ji phan nirtum anikan wang sta 14 August arni alali phan ka chiki mu pon padu lapen nirtum a family lapen ajirpi adonarap doan same 14 August arni nirtum angjir karik rupi kachiwoy alam the puthak nirtum chikimupon lasi aningkan wang sitame pai pai ni pai kripli ani lote arni ki ek pu holchi Karlitang karik kropi ahem isi don rap ajir pojirpi atum kachiki mo chaime ke padu ponason chi piningkan le thota pai pai ni pai kripli ani kachiki mo sai dengpon Bukazan Police Station ki parlo angkang pai pai ni pai cricket hom ani anigang sampor pai troxia pormalom NH39 atowar pi sukhan janalong inun gorof po bang puapan pangthek tek the ihum auto rickshaw ke patong tekang fit abirta nangle pangthek tek the ihum auto rickshaw ke patong tekang pen aringa huki sobang puapan adungare kedo arat lapen police atum tong sikot humdunsi tebokhet Bukazan CHC ke sukachelang ahem palelo areng ki so abang ahir ingtang o anlo sitami birta nang kilia por hut anke achithe anke dolang napen doktor atum ki so lang bomlang Karbi prime time ang kilapon sikang ton pe ikla dumi thakmi kurwang thu